Zami mwen yo, koman nou ye? Mwen espere ke jusqu'ici, nou pase yon bon ane 2023. Bien ke mwen konen ke ane sa, sete yon ane ki te difisil. Men, mta reme nou fè yon ti revizyon sou la vi nou, pou nou apresye kantite progre ke nou te fè pandan ane ya. An menm tan tou, gade pou nou e ki sa ki pat bien mache yo. Kon sa, nou va korije yo, sa permette ke nou avanse pi bien ve ane 2024 la. Mwen konen nan mwa Desem sa mem, gen pil nouvel fami kap kreye. Mem ta souwete pou fami ki te sou pouen pou divize yo, ou bien pou sa ki te divize deja yo, kapab jwen yon entente entre yo. Pou ti moun yo, kapab pi bien viv. Zami mwen yo, mwen reme nou an pil, oui. Mwen ta reme ke nou fe an pil progre ekonomik, men an menm tan tou, gade pou nou ki kote nou kampe spirituellement. Paske sa important pil pou la vi nou. La pe nou ap chache a, nou pa jam ka fin jwen li net, san yon pe intérieur, san yon pe spirituel. Map souwete nou tout bon kouraj. Kembe la, palagi.